isso. O Gamogo de repente é ter um namorado que vai te dar dinheiro. É que anda likulu pra hinkwenu. Mas munhu a nga ku tivi ni ku tiva depois se swi hundzuka emoda mun'wani poti u nghena barakeni ku la ku xava nchumunyana kumbe i vhela kumbe fofa a ku bebu impala ni nghena kwini ka ku bebera impala ya wena a un'wana munhu loko a endla a malembe malembe a munhu não chega para quando dara ku ni endla festa something ona mauta mkuma munhu a endla budget hi vana van'wana ni hlanganisa malembe a setu qualquer coisa tenye mpesa ni nghena kwini ka ni nghena kwini mina ka u hlanganisa malembe ya wena hayi maxaka hi vanga ejopela no vona ma-message la a leswi mu swi endlaku n'wina vanhu va Facebook swa ku loko mi hlanganisa malembe mu famba n'wi hambelela ma-message a maberi mu dya swi mi tsakisile ene a ta endla ngoma no ku na mhaka yin'wana suka laha u ya khuluma mhaka yin'wani yi hi hluphaka wena rifile ya ngopfungopfu vanhu lavaku a hi kheti swa ku i rambu la xisati kumbe rambu la xinuna ya ntsena hi bala leswaku munhu wa swi kota ku hlanganisa malembe a tsala nje ka mainthanete a tsala swa kwaku hlanganisa malembe se para ku ve mi nyika present mola tempesa ni nghena kwihi mina n'wana mana ku ta wena ku endla malembe ka budget na wena ka budget na wena swa ku swa dara ku ve u endla something now loko se u famba u xanisa vanhu tiko hinkwale posta u posta uku nendla malembe a numero ya mpesa kumbe mola hi leyi va nghena kwihi vanhu ka swilo swa wena hinkwerhu la hinkwenu hi le ka budget hi le ka ku phushaphusha vanhu va ku phusha usiwana se kurisi that's why hi zaka hi ku mahikamakama a swi kahle mara kwini ya hi swosweswo kensini a mi nga mahi leswo u kuma munhu wena u nghena kwini va lele kwihi leya ka ndhawu liya ya wo nghena u ti xavela fofo kumbe u nghena u ti xavela nyana qualquer cosa a le ni phuza impala ni nghena kwihi ka u phuza ka wehe impala u phuza impala xana u phuza i deposit wa vona lava nga na xikombelo swo se vavanuna tsatsatsamela khale n'wana mani tingi vulavula na ku xivakanyana hi laha ya na ku xivakanyana hi laha a wena nga tika na ximatsatsa se u xi khoma misaveni swa kahle n'wana mani ni mahela ku vulavula swilo swa malembe ya tolo ya yes wahemba n'wananga wahemba n'wananga wahemba n'wananga kufile henisi kufile garapa la henisi bautatwa hi kunuhela ngeli ungeli phuzi n'wananga jo hikarele hi vanhu va ku chucha 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 xa ku loko hi titwisa mi rhandza ku hi tsopela vakite mi rhandza ku hi tsopela loko hi limamandza mi rhandza ku hi fonela mi rhandza ku hi fonela mahikamakama mabarenehi mahikamakama mabarenehi mohilondzovota mabarenehi mahisufokara mabarenehi xaxa hi cukumetele hi dya otu ka gas i papashego wa swi tiva wena swilo swa malembe ya tola bungopfu n'wana mani se inaka hi la ku mi byela swilo la i nge kombela DJ a fina ranyana VJ papa chegou i nge kombela VJ no hi la ku bula tin'wana a wu peleni valandzeli va rifila
Valandzeli va rifila minjhani Valandzeli va hina. valandzeli va Van'wana va ngene hi ku va akusungula tenki ni losa avalandzeli va wehe n'wana ma se ni ta vuya ni ta losa valandzeli va mina Yeah. hi la ku bula tin'wana ta malembe ya tolo Malembe ya tolo. amalembe ya tolo hi vulavula hi malembe ya ma 2000 Wena u khulitara? 9 8 7 por aí Yeah. no not 18 18 swa tolo Nyamaka le a khuluma ma 2018 hi khuluma hi ma 2007 Yeah. 2006 2007 2008 Okay. se hi la ku mi kontarela mhaka la loko mi nitwa siku rin'wana na rin'wana loko ni vulavula hi rifila ni nga peti tinkinga hileswaku no ni tshiki ni vulavula a telefoni la wehe leli n'wana mama mara ni la ku vulavula ntiyiso Okay, ni ku a telefoni la wehe u nga ni tsemi mina na xihundla ni Yeah, munhu ni ku tshemi. hileswaku Yeah. mina loyi mi ni vonaka loyi mina loyi mi ni vonaka loyi a ni na nkingha na rifila a ni na nkingha a ni nga ta vula hi mavito akusa hi le ka TV la wehe swo rifila a ni na nkingha ni majala wa man'wani a ni nga ta bala hi mavito hikusa hinkwavo i vanghani va mina a majala man'wani i vanghani va mina refila i munghani wa mina kambe leswi ni swi balaka la a hi no vida depera munhu borike na hambi hi ka TV ni ile ka ni fika ka TV ni na fika ka TV vako se va ni fonela lana Va team. va tshiki va ni fonela se va ni vonela ka la vela refila Yeah. no vela impela ya então pessoal partilhem live partilhem cá estou eu uma bermuda e refila boy agora eu estava a dizer o seguinte mina a ni na nkingha ni hala kun'wana ni haleni kun'wana mu ku tivana Uta hinkwavo. refila xilo tleka mpangani wa mina ni na fika ka TV refila wa swi tiva wena ni na fika ka kanal televisivo va ni vitisa ku na ka mabermuda u yi vona njhani nyimpi leyi ni tekela ku ni va tsema kwalani ku mina nyimpi leyi a ni ngheni hakusa a ni swi twisisi swa ku ku lweliwa yini se vanhu lavambirhi lava i vanghani va mina hinkwavo tanto hala tanto haleni se mina a ni peni se ni ku no mina a ni ti ngheni ka magova lavo ntsena lexi ni xi tivaka eke lweyi i munghani wa mina refila é meu irmão Qual sapatilho? o outro é meu irmão Não, sapatilho eu não dele entro nos mataram. problemas deles Viado. agora só para me estar twisisando chumuximo mina na refila la ku ri n'wisa nchumuximo la ku ri n'wisa timhaka ta bombofo eyi hlupheke ngopfu refila Afile mlungu wa hina. afile musalwa Seka. ya ene refila wa hi ntisi ya ko bembembe n'wana mali ni kombela n'wana mali kwalaho u nga khwekela ko u dyaka kahle n'wana mali u swi tiva swa ku ku ni jali leyi u nga ke u famba u funyela madaka na loho hi dya madaka wa tiva swa ku hi dlidaka kusukela ma 23 horas wa swi kuma A susumete njhani movha mina? kusukela ma 23 horas no essa é isso parece que Tivela mipapa. idlidaka kusukela 23 horas ile ka live ngona minuto uta swi twa kola idlidaka kusukela 23 horas kala ku ya fika lomu ka ma 7 horas ho chovha movha leswi mara wa twa swa ku lexi ni tsakisaka kokolani hi xi xa kona a lexi ni tsakisaka eka a movha wa kolo hi nga chovha wona na xi kahle ya I can see a movha ko lexi ni tsakisaka eka a movha leyi nga chovha wona na mali Yeah. loko wo wu kuma nyamuntlha na wu nyimile nambe hi ku cuka kambirhi nge wu cuka a wu nge wu cuki kambirhi a John va xi vitanaku i madunusa i movha refile hi nga chovha wona maxi u kuma swa ku mina ni nga solo na movha ni swa ku a purisi ya movha ra mali muni a ni nga swi tivi refila se a xi xavi movha a xi xavi Toyota madunusa va xi vita swa ku Toyota mani xi Madunusa. Ka hi tsaletela mavito. lexi baliwa swa ku refila boy mara n'wana mani xi famba se loko hi famba ya chaya bombofu loko heta ku chaya bombofu Hi ma amasavasi. ku vuya swa ku se ku vuya mpfula
ku bampfula enje mina hina la papa hamba ni ya bula ka ndhawu yin'wana la u bula swa hina why mu endla va nghena se ku bampfula hawe aloku bampfula amovha wo rifila loko se hi ku la ku famba wa ku ta famba n'we hawe hi chovha movha i daka lo yi tivaka ndlela ya kusuka shoko angungunyana ya para va fika bombofu loko ni mpfula sa idakini ku bampfula hi chovha movha aka boha tingoma leti ta valawe Shilama ma Bermuda, mama, Shilama chuna baby, oh, Shilama disaje, mama, Shilama chuna baby. Wewa bana lo text ncho. Ale. Bana va Steve, ale ni suke sukulungwanyani. Para nzani itima. And baba eni aka studio Mr. Bawa ne. Yeah. Fika le aningena. Tsama le ayibula ya bapapo. Yeah. Anayibona gashi yo tsama la nisenovitisa Bawa ne imani. Yeah. Ake ma Bermuda ne ka le ya bango mali ata kuchina tiku ya. Temkela. Ake yo. Ya wawona ndo ba ku ni gasha ku tiva ku khoma opportunity ba Bermuda aba da shon sikantsa alo ku ni ku chika sukada shon lanza ti ku nrai mo ko sheba ni laga ya gasho una ka gasho ni laga ma senu ka wa ti ngoma ta ti bama nganyiketa disco ngalipenda radio é verdade foi assim mesmo porque aquela música tocava muito alo linyikela tocava muito em Gaza então pronto rifila teka muito tirile ngopfu na rifila tirile mabombofu tira wa ku vona leyi amlungu wa hina lo rifila no rifila amlungu wa hina lo abadivazilo lega rifila nyimanya ta bad boy amlungu wa hina luya amlungu wa hina lo wale le ku nga tshama Petros falisido Petros ku la ka zona le Davidon aka gas le amnuko edwa kona deka ko kuna ndawo ingayimbelela kwakufalwe inhlanga so akintaza awufalwe inhlanga so ingayimbelela Petros swa Petros swa nyamucha majizona la falisido Petros akahokwe ayikahoko la nyimba no nyimba wava loko usuka akamasi ufamba kashakela imani mulungu langa hitekela ilo kona imakhono mpangwana imhlanga anga hiteka yembele ka ndawo yaku ayifalwe inhlanga axibaraka xa ku mpala imani yo xigodlo lexi xibaraka ayikufalwe inhlanga lwanga kola loko khumbuka iloko anga khumbukako edwe mhlanga yanga khumbukako muyisa luya porque axibaraka lexi nga leya de va ta tsala manje xisa helikopter loko ndlula la sempre na cuvuka lani ka xihakelana se rifile hi bule hi ntamu a swo swi la ku vona la ku leretanyana ta losanyana vanghani va wena la ku va gola a xitori Frank Bermuda swa ku hina hi te hi kule purisi aka nkarhi wa swoswi a nkarhi wa ku lweliwe khale ni lwe tinyimpi tin'wana ta tikulu va ka xihakelana va ku tiva ka xihakelana maxikamani leyana a Ponto Denkontro ana ha ri muki kahle mama kula stratwini ka Botanris hi kwini leya ka Botanris man a xibaraka xa Botanris man vitla xo yimbelelile la lwanga ka xihakelana wa swi hi famba hi ya Masavasi rifila ya ka n'waxikolwani n'wana mani na hi famba na madashi dimingwani na miceka hi swo leswo hina hi varimi va khale hi varimi va Esplanada ya então família muito obrigado n'wina mi nga lani ni khensa swinene ngopfu loko mi ya mahlweni ku landzela Rifila muitíssimo obrigado estamos a matar saudades mina na Rifila tindota ta malembe vanghani va malembe loko mu mi twile siku lin'wana a ku Alush Cabral
ku leswi a nga swi khuluma siku lin'wana ka TV ni tlhela ni fa hi ku hleka ne ku dlowa mpungu wa pumalanyana no swi fala mu xikomfaku no fala mu xikosetsa wa to tinembo yeah wa vona mina loko nyamuntlha no ku kuma we yeah hi mhaka ngwa thumba senkonto u sungula u gwimba buka ni ka wena matimu yeah nyamuntlha se wa gwimba Yeah. yendla mlungu la lideya Yeah. buka mina se epa i utomi wa vona purisi nkarhi wun'wanyana loko ni vona munhu a gwimba hi michumu ya xifufu yeah na mbuka ni ku lweyi ni nge a khohlwile la hi taku hi kona yeah epa so loko ni munhu uton'wini n'wana mani na rhandza ku dyondzisa va li baraka nervous ya hikola ka xihakela ni baraka nervous yeah ya va li baraka wa nervous vona a wuton'wini n'wana mani yeah planada du jardin ya hi pa xiplanari jardim va ku tiva vanhu lava va ku tiva lava a loko u ni munhu wa vona njhe swoswi ku na vanhu nkarhi wun'wana loko va ni vutisa va ku wa mi tiva ximanyani ni ka ni mi tivi yeah va ku a wu mi tivi ka u famba hamba na yena Yeah. a vuton'wini ku na ku tiva munhu ku na ku vona munhu yeah mina a partir du dia day Yeah. hi laha ni nga vona swa ku munhu a ni mi tivi no mi vona a munhu ni mi tiva na se ku yehla ka xan'we ni nghena gojini ko ni mbalaku ni ku lweyi na mi tiva a munhu a ta ku jikela swin'wana u gaku ku nada a ni mi tivi wanuna peche a munhu loko u lava mi kuma a kumi mali u ta mi tiva swa ku lweyi a yena leswi na swi a munhu loko a nga na nchumu mali a nga hi tsutsumi na huma ka toilet nada maxi hi vutomi ni la wu komba leyi a vutomi la munhu loko munhu a li munhu mbuki na a nga se va na nchumu yeah a gama ya kuma nchumu yeah loko a li munhu ta mi vona swa ku va hi manteri a mexe mapostura o va hi mudara Yeah. akona ta purisi vanhu va ku tala wa vo mabermuda loko vo wa mi tiva ri fila boyo a ta ku byela swa ku na mi tiva Swinene wa swa ku ngopfu. mhaka muni mhaka a swo swi n'wana mani ni nga ka a ni miliyone mara minadla yeah yeah manje a ni se cinca Yeah. ni vanhu hinkwana mina la xitratweni to va ni xoweta i wa brovidro ni tlhela ni va khoma voko yeah hi mhaka ni ta hi koho ka vanhu vo lavaya hi vo va nga ni endla ndzani va ri vhila Yeah. akona leswi va ku se ni pfala mavhidro nambe swa swipetaku swa loko ni swipetaku ni vona masiguransa va susumetela vanhu swi ni kwatisa ngopfu nuka ni nga na xa ku khuluma a ni na mina koya no gadiwa no mandiwa wativa swa ku mina ni la ku khuluma nchumu Yeah. ku ni tindhawu tin'wana ni fambaka ne ni vona tinkinga va ku mabermuda wa vona a va seketeli va yena Yeah. va hlohlotelana ngopfu va le mabermuda wa swi vo leswi swi lava va yimbelelela se ni va swi fane va byela swa ku fane va byela swa ku ni va byela swa ku nada a leswi swi ni vinyi leswi ni ta mi vitanela rifila leswi swi ni vinyi leswi mina hambe mani a yimbeleli xin'wana na xin'wana be ku ri ke wa vona ku na ntanga yin'wana that's why a na ha vulavula hi mhaka leya ku u nga bali ku firimara swa ku munhu wa mi tiva na a nga se hla ka xawo yeah munhu na a nga se etlela bokisini va mi peta ka godi u nga bali ku wa mi tiva ta ku surprendera ta ku karhalisa munhu hi yena lweyi ni nga mi khemela pawa ni ku teka pawa u dla porque no ra munhu ta ku karhalisa ya munhu loko va ku wa mi tiva munhu ku a ni mi tivi no mi vona luya agora família Eduardo boa noite Eduardo boa noite Nelson Shady Tony Antônio isso é verdade isso é verdade hi tshama swin'we Isso é verdade. wa swi twa xa xitsongo xa ku biha xa yini a lwe nambe no fiki 0 ora nga swi pfula swi pfala isso é verdade isso é Onde verdade aka ka mina mamona wa mi tiva loko mun'wana phela loko hi famba hi jaha swipetaku leswi a lwe a va nga mi a ni leswaku mabermuda nyima a swa ku mabermuda wa ku duma loko a fika kaya a tshama hi tshama kaya pangu hi tlhela mamani loko a pfuka hi nyika mali a famba maxa mapampe va jaha swa ku celebrate dad a nga swi a nga swi tivi i vona n'wana wa rimuka swa ku rifila a le kakawa ya shoko ne a kakawa ya shoko akakawa shoko a ni tanga un dia ni tlelanga un dia ni tanga dois dias a Luís Cabral sim exatamente então epa por isso menino quando vou na refila aí quando vou boss VJ phela le ka live la se wa swi vona swa ku phela le ka boss la ni então epa swi la ku huma mahala la
Tela ku huma mahala phela a ti nga a va seketeli va hina lani va ta cuvuka la a maja swi kona leswo hi phuza ma Coca-Cola. malume ala ku endla mapublicidade kokola la Vekelele. hayi malume unga endli publicidade kwa hi hakeliwi então wa kota ku ntini a swi lava hi tshama hansi hi tlha hi endla yini hi endla xipetaku de revivence yeah a serniki na yo tshama na hi fona nkarhi wun'wana Iduduwa phoyisa dino. wena umchopi mpela ni mawunwa sa wo ni mawunwa sa wena sasa phela le ka live leswi hi khulumaka la malume eh malume leswi hi vulavulaka la Azorde. então por favor tá bom a filhada você Ué, já Olha o padrinho, venha lá aqui. Tá já onde? Já saíste do job. Venha lá aqui. Ali mesmo, no lugar de sempre. Emílio, Afonso, Day, Felipe Carlos. Venha lá aqui na casa. Elmon, Almeida, eu não vou seguir o ninguém. Olha, eu tô nem ranzango. Você vai chamar lá que não é logo. No, I don't jala me. No, jala we jala me. Na anta isso a bianga como lá, não vou lá só com esse cara. Não usando pazar. Tá também não Deixa só mandar forte abraço para esse gaú. Não me vira nesse gaú que Tonito. Forte abraço. Não, mas jamina, pá, mas jamina. Mina conforme o estiva gaú refila, mina nankinga na mundo, mina Daniela. Ni matitsuba isinya, matitsuba isinya lo kanga na nchumu. Otu nwa isinya, wafika la kansinya ku. Angana shayena ngwambu yangwana. Matitsuba isinya. Ona shawe engine leo lava ola amavoko la yama. Ano. Então, é para ntsaka ngopfu loko mas ya porra passa muito seguidores. 1.9 porra. Yeah. Waswitwa então hina hi nga vachayi hi ta hi kule ni vona Tonito wa rile leya ka live ali vanhu va mipfule swa ka postara switini epanyomi u ta va ta ku karhalisa loko u landzelela vanhu loya mipfule ako hi mhaka switini miyakaza xa hi mapoto u nga phikizani na vanhu va ta ku karhalisa panyana O va mpfalo Tonito ne. Ntsaka ngopfu lexi ni mhaka ntsaka rifilo swa ncini. Nye marivila. Wata swa lexi ni mhaka ntsaka ka Tonito hi xixavo. Ni lwe na yena ngopfu ni ku n'wana madala zama ku kuma a ndhawu ya wehe u zama ku kuma ximutana xa i xitsongo xikulu ma xi nga vuli ka wehe kusa lugar então epa a hi hlupheka ngopfu kusa a xivezi loko a hi lo hi ri timhaka loko a kamba timhaka ta marenda mina ko musiku ni nga na yena então epa a wu zamazama na wena ya então ni mu byela swa ku no Tonito a swova wa tirha u xava tirheno loko u hete ku xava tirheno u ya ka muti wa wena i wukulu i wutsongo i kaka wena se wena u hleka ka Tonito hikusa a postarile foto na ku voneka mabloko ele vai te surpreender porque a muti luya a nga postara nyamuntlha Tonito mutirhi loko a tirha i kaka yehe ango lugar loko a tirha a swoswi loko a tirha kuma a kuma mali u ya xava 2 saku 3 saku u ri bukara mbangu lowu kalanga se ri bukara porque a hi swa ku muti hinkwawo ku nga ri bukariwanga soki ku ni lani ka ku se kuma semende então loko a tirha a kuma mali u ya fika kwihi na ri bukari twa vona a muti hambe mi va ni hlekile va vonini ya teka zeribayi n'wana mani hina wa tiva swa ku hina va ku kula hi vusiwana vusiwana loko u kula ndzeni ka vusiwana loko u ya kuma ku ya ka un kwarto u tsaka swa ku u tsaka swa ku haleluya ni swi kotile pode ser pouco mas é pouco para quem acha que tem exatamente mas para mim é muito então ué eu hleka ka Tonito akusa a mbangu wa yehe a wu ser não deixa swi tiva xilikode lembro que viu-me a caminhar Xilembeno, o senhor estava a entrar e logo em Mahlambanguenza foi estacionar o carro, saiu, veio saudar com ele Nguane. Então pronto, é para dizer que
Nyimani ku hleka Tonito. No, não pode me chegar muito. Não pode me chegar muito. Leswi fana no akufela usiwanini angefeli. Nada. Ele vai surpreender muita gente porque Sabe que eu às vezes, meu irmão, quando fico, paro ali em casa, nina kuendla mahangu ya kumfanya camina lá. nila kubuka swa ku ayindlele ngombo toilet iyo lena abantu vanga ndawu leyi kwa va tshama ka yini ngayi ani Steve ale swilo swo khulumiwa tikweni va hleka lwazi lava mara yindlo liya i yindlo Não, estás de parabéns, irmão. Estás de parabéns. ende kaya kuwa makwenu yo leya i ta veni makwenu indlela ta tlhatamiwa swona se ni fa ni hleka se nyamuhla loko ni vona va hleka endla ka Tonito va akorila eka mfana mikoitado a nga swi tivi swa ku vanhu va karhalisana ene munhu loyi a ku hlekaka u ta kuma swa ku laha etlhelaka ko a sindze hi madaka É verdade. a xi tini a nga xi tivi presa xo Então, também não é fácil que chega muito longo zama, né? Não é fácil. ende a vafana va chava swoswi vanhu ku endla swilo hi mhaka ku a va segidori va na mhaka ku hleka phela vanhu va lomu ka tiko lava lava swa ku hinkwenu hi vanhu masangu wa xi tiva masangu swo ku dlayiwa yini wena wa xi tiva masangu É verdade. Olha o anga boss. a yindlo nambe loko Zakanyana boss, olha o xo anga. phatima xo tovezela Mr. Viali Mas mina bem. Umngani wami na malembe mara kuna nchumu xin'wana n'wana mama. se u lava ku mangala la Aswikipa refi. Kama nikama utani timbodla ta ku helela utani ka boss viji. Mina nga chuvuka. Tarafu jewe boza xitarafu Se aviali ndayigoka loko swi ta ku yini mina Aviali? aviali man Ndayigoka ndayigoka loko swi ta ku yini refile u ta yi dloka Viali we na ndalienzela aviali na mina ma ndalienzela aviali na mina a wu na choice Yeah, ndalienzela aviali ano vonela ikulu nyana ngabuka so no patiwa na mara starato astarapo mafura lexi halexi xo starapo lexi halexi nada se la ku kuseta swo lava ku gqoka Viali nada starapo mafura ideboxi mumvona na yo tshama rifila mutani rivalela rifile nga sikela nge hali demona ma nga sikela ka va ku vona man vani vonile panza ka mombango inakaso la hi khulumi swin'wana xita ku vavisa ka mombango starapo lawa hi khuluma hi timhaka ta negoso sweswi mabermuda i mulungu wa laha a ri tunda number dos tercera ritunda Cadbury lounge ala ku ni yisa leha ala ku ni thola nga byela nchumu xi nga utataka data la nga nyima ni vitisa vanhu mamulava ku mbona rifila a Cadbury podi ni mutisa Cadbury ni lava ku vona nhlamulo ni mutisa Cadbury nyima kuta nghena nhlamulo sweswi nyima dake poko a Cadbury kulexi ku dyaka swilo phela mi ma tshamise avalava ya vale sim hi ku ya Cadbury ja maja nyamuntlha va la ku ni vekela tem uma música de Refila Boys lá numa bermuda e Mr. Bao sim tem essa música a ni suka kokoleha ka n'wina é de há muito tempo essa música é de há muito tempo que ele fala de uma bermuda e Mr. Bao é de há muito chacalha chama dos mil manos já 2008 ou 9 tá aqui queremos ele uma semana no Cadbury ok ele traz esse é nosso king ok podemos lhe trazer podemos levar para Cadbury sim queremos muito mano mano Refila vai lá claro irmão queremos vai kulava refila vai kulava mano utima mlungu we kasolara mlungu avaloku vakulu la ngereka vola imanteka então então família muito obrigado Carmano fundo de coração
A todos vocês que gostam do Refila Boy, obrigado, continuem seguindo o Refila Boy, Canmam do fundo do coração. Agora, é normal você não gostar dele, é normal eu não gostar de ti, isso é normal. Agora, mas devemos respeitar a quem gosta dele. Na minha vida, Você vai lotar o Cat Bar e não ter passado uma coelhinha no Cutsongo, né? vai lotar o gás, né? Vai lotar o gás. Não, mas já vamos colocar. Não, refila, vamos fazer um preço. Fresh. Não, vamos fazer um Padrinho. Nel. Não, vamos fazer um pacote simbólico. Batata leana. Van kama lo mea. Nada. Bada ibelango malongo ai bazo balini. Mai kama mabarine. Mai kama mabarine. Mohilonzo vota mabarine. Mai sufokara mabarine. Fikili chaimeni dadako. Chailan. Fikili chaimeni dadako. Papa chegou. Uma bermuda imbelela khuluma ezala ingoliphuza. Bengwazi ukumisa laphuza sere. Phela refile watasho mayeni refile lokunjela munhu zokuminde izintwelwa ningingana byala amunhu angakhola lekwesidakwa Aniru imbelela mathunga ale amunhu alilada izidakwa kuse loko we usiphatha la abantu va ta tlhela va hlamala swo refile wa swo swo ya vanhu va tshama va na ndlala uchuka mun'wana se wonei Ade no aniversário. Abraço pra ti, meu brother. Ade no aniversário. iwonile kona ma Vale que é isso que está atrás? é o boss é o boss Nada. é o boss Nada. é o boss Escolha o Shito Indlala kuma moshete lesikontela mahonda madenga. Asina swakudla swakudla. então eparifila sala ni vayilandzeli va wengo na mani la u tendera foni la yi ri ka dash la Nami la kubatendera ano la kubapushani va komba mabermuda exatamente então família vamos fazer o seguinte vamos agendar o evento do Refila no Cat Bar Lounge vamos agendar e de colocar a data e de vos manter informados estou aqui estou a falar com Refila la usanga la udla mala va Ade kole. unibagwera papinda. então Refila eba u tilungisela u ta ta Cat Bar u ta chayela amaklienti ya mina la Cat Bar pa ma ta tsaka ngopfu ma ku rhandza ngopfu maklienti Ni ile petrol no siku ya mara ku 2 horas. era uma duas então pronto vamos programar o evento do Refila Boy kana ma mfundi kurisa mano ma bermuda jala fanele wa itrapo Ene seta mfonela so. vona le siku lin'wana de mutani vona na ni tipanzi hi vyala loko o za ku ndlula a umexi ni nga tipanzanga hi vyala Refila ntawa na ntiso Refila nga na ntiso. a hi swi tivi man a hi swi tivi Daquele bar, bem velho bar. Akhethi bar kula ka dloka vyala. mi ta ni vona na mi se ni tikange hi vyala Mara loyi na mbeloko la komsuso ngomsusi ka swifambo leswi swa yele leswi buluku la wena. Kana test. sopode khuluma ni khampani ne ya vyala Yendla buluku la yendla buluku lela mina lele Abogani. não mas não precisa só em cima só já é muito Okay, já okay. só fica em cima chaga não tem problema não falha nada daqui a pouco. não falha nada vamos levar o Refila para Cat Bar não falha nada muito obrigado família Bar localização, diga lá. a terceira rotunda vai kutiva mais alonga kutiva wakati bom Cat Bar está na terceira rotunda para quem sai do Zimpeto em direção a Matola Garo ou em direção a Matola está na terceira rotunda exatamente na estrada ao lado que logo fica lá a terceira rotunda você muito obrigado continue a seguir a página do Refila agora deixa-me também vender o meu peixe aqui consumo sim Refila é mais chato e dia 8 cá agosto ni lançar ele 3 eu tenho uma EP e na papá chegou Canmambo e Ova valorizem a vantagem são 3 músicas então as 3 músicas tem 3 vídeos fambani ka YouTube miada tingoma mishura avitu numa bermuda eso tsala lokuma bermuda okupapa chegou tamkumu okuma bermuda valoriza a vantagem tamkumu okuma bermuda Canmambo e Ova tamkumu pode unisigira kola ka Facebook oku unisigira kola ka Facebook tsala ka Facebook oku ma bermuda official Ntakuramba wasweta hi December. Protest. Nganto nyima
Erifin wari muka swa ku a vhiki la ku hela mina swa mina swi khuluma ko la kun'wana vanhu wari muka swa ku vhiki li nga hela hi khulumile video call na uli John se mhaka leyi negotiation hi njhani leyi ya famba ya ku xavisa madroga Pode nada, Refila fechou um contrato na África. O Refila fechou um contrato na África Sul com uma casa grande. Com uma casa grande. Então ele ligou-me na semana passada. Ele ligou-me na semana passada para negociarmos um evento para a África do Sul. Então. Agora que depois stop. MC One Stop. Yeah, One Stop. Ndluliko kanchela ndluliko so avikile ngaela. Ndluliko nokuvona la ikusaseke ngoku. Ndakwajendara ngwacha loko fika leya nafika ku Nomtembe. Ukunte vitlo zamganga badawonyika kwaruphethe. Lokungakhomi phone lokuba kufonela no bash kia ni akashoko nifika no awungodani ku la kuma ndafana kuma mama ndafana gongonza aningataka kawenda le kama mama ndafana gongonza kama kuma la apa ndliso swa vanhu le Refila nga khomi phone. Ciao. Ameke kwenditi manje okay. Na brincadeiras família Dezembro. Eche senhora aqui. Yeah. Dezembro. Yeah. Tengimpete kasimali emoni brevemente tem que ir a Xai e tem que ir para a África do Sul. Unisiza xinhu xi nga tolovela mara okay umeka jo brevemente vamos anunciar a data que o Refila está no Nia Kedbar, daqui a pouco vão anunciar o chefe Mabermude. Exato. Então, mina, logo ni heta, Mabermude, também está Xai. Exato. A MC One Stop. Não tem problema, irmão. Quem me está Juni. Itsamela kutira aí, né? Se logo fica Juni, logo a heta espeta o gente empeta caviar. Wasovona aqui. Ibaviale tinha já. O pepa com nene. Mais uma vez é para obrigado, irmão, que no fundo do coração, quem sabe nene louco malembe ya kusukela ma 2007 até ma 2008 kala nyamuntlha nga se tlokolana n'wana mani ntsakile ngopfu mina mahanyela mina wola hambiloko munhu a tshuka a ni tswanya noma hi ku khisa malasi ni nantswela xifambo ni rivaleli a ni rhandzi guwa mina a ni le ambo kombe rivaleli lomu venge ku tshiki lomu ciao fike ko Refila muito obrigado la u tendera tin'wana khani mambo ciao valeu mswale bulile na Mabermude na mina famba ni la ku byela leswaku ku nga likhale hi ta hlangana kwini Kedbar mar nyamuntlha minene ta hlangana a Santa Isabel le a Wish Village ya kona nga ri khale a no humula to ni hume ma 4 horas epa muito obrigado just bar bateu maningi iyawe hlanya banda amali va nga niketela no Mozambique se va nyikana mali Mabermude a xingwale loko hi ya Joni a xi rhwala ximalani xin'wana ni ku xi yisa kwini a ni va ta nyika mali ku ta dana na xona lexi então é isso família Santa Isabel até já vou banhar daqui o mestre grande aqui fiquem ligados daqui a pouco é isso ali until now yeah